kulumak lishabil esil liqaqua Jesucristo hoits ibaom San Mateo. To Juan aklaj Pedro kijilok atli Jesús utkixtere. Qaqua, qarsuten totin kushmak li kuaskuisen li tamako chiku, moto kukupsut. Kichak okli Jesús utkixtere. Inka ninkia kwe nakukupsut akwe. La jeb shkak al sutpan chikukut. Hokanak lishni makwal kwankila lichosha chanchan hun li akwabeh li kirax patzbal reeb lishmos lishkasem. Nakishtikibish patzbal kikame chakchiru hun li qashal kion lishkas aban ain maka karutis tohkwi. Hokanak kishkili akwabeh nakchik aimang likwing aan rochben lirshakil liralashkahol utchishuni likaru kware resh tohpalishkas. Tohanak limosejhan kishkutrip chirok liakwabeh kishkuibrip yo chishyebal chinakuy kwanchik kachinak utinto gagwe chishuni linkas kitochek chol liakwabeh hokanak kirachap chishik ut kishsach retalilishkas nakiel limosejhan kishkul hun rech mosil likachinak lishkas kwarikin ut kishchap chishkush yo chishyatzbal toh lakas chare ut lirech mosil kishkutrip chirok kirelajiru chinakuy kwanchik kachinak utinto gagwe chishunil chan autan inka kiraj ko ban utkoshke satsalam tohretal tishtoh lishkas naqebli reshmosil keril lishkulman qajonak keraush chol jueb utkoshishye reli akwabeh chishunil lishkulman tohanak limosejan kiboqexpan yakwabeh utkiyekre ataj maozaj kangel chishunil lakas shinsach retalil shpanak shakwilaji chiku mainkaraj runak shatoqobaru lakech mosil jonak shintoqoba akulain utkajonak kipoli akwabeh kishqashtasi saruqeb laj rauktisinel tohretal tishtoh chishunil lishkas okanak kitishpanu erelin sosheil chukwa kuinkate kuish makeb leras eritzin chianchal lechol chejunjunkal Nakkirakek li Jesús chishyebaleb li atinain ki el Galilea utkoosa estepal Judea humpak alinima Jordán. Ratin likakwa Intanyo kakakwa